sam razmišljao na koji način da ovo tribinu započnem, uvijek sam zaključio da bi to bilo najbolje sa nekim konciznim uvodom u samu suštinu pojma mita. Odnosno, da ovu tribinu započnem nekim najjednostavnijim objašnjenjem koji će govoriti na sljedeće pitanje. Šta je mit uopšte? Zašto mi uopšte njemu govorimo, vredi li njemu uopšte govoriti i ima li mit ikvih funkcija? Naravno da ima. Ali prema što počnemo njima da govorim, ispričujem vam jednu anegdotu iz mog, tako reći, srednjoškolskog perioda. U pitanju je četvrti srednje bio. Da, četvrti srednje, završio četvrti razred, trebao da upišem fakultet. I u posjetu nam je, to je bio letnji raspust, došao moj rođak, ujak, odnosno iz Bosne. I mi smo vraćali se iz jednog izlaska iz grada, pričali o raznim temama, znači ujak je moj vrlo isprativan sagovornik i naravno kako stvari obično i bili, dotakli smo se politike i istorije. I ono što nam uvijek nikako nije bilo jasno, što smo se mi toliko vezali za taj kosovski boj? Šta smo se mi zapali sa boj, kosovski boj, pa kosovski boj i tako dalje? Kad pogledamo, kaže moj ujak, u tom zanimljivom razgovoru, kosovska bitka suštini je jedna ne toliko važna bitka. Kad pogledamo neki geopolitički opseg tadašnje srednjovekovne Evrope, to je samo jednom nizu bitaka koja nije uradila ništa značajno previše, pa u suštini možda malo usporila tursku okupaciju, koja na kraju krajeva ipak je došla na Balkan. Zašto smo se onda mi toliko vezali za taj kosovski boj na kraju krajeva i poraz? Mi ga slavimo, zapravo smo izgubili i kad pogledamo u našu istoriju vidimo mnoge slavnije bitke, kažemo je, na primjer, iz prvih srpskih ustanaka, prvih srpskih ustanaka, Prvog svjetskog rata, drugog i tako dalje. Zašto se mi toliko vezamo za taj vražji kosovski mit? Odgovor je jasan, odnosno jednostavno, zbog kosovskog mita. Kosovska bitka, odnosno boj, je nam važan zbog kosovskog mita, to tada ja nisam znao da kažem svom ujaku, 4 godine kasnije sam to shvatio. Vidimo dakle, da kosovska bitka nije bitna zbog svog ishoda, nego zato što je na njoj izređen kosovski mit, odnosno kosovska bitka je nama bitna zbog nje same, ne zbog njenog ishoda. Dakle, vidimo da je mit nešto što je bitno. Šta je mit? Pre svega, moramo odmah napustiti pežorativno značenje mita. Prema tomu stavu, mit je nešto što je neistinito. Neka prazna priča, šarena laža koja nema ni logike ni smisla, to ne treba pošto da nas interesuje, time se zapravo samo budale bave. To je bez veze. Šarena kaže, najjednostavnije. I kada pogledamo ko nam ovu priču servira, vidjet ćemo da je to zapravo slika političara, mainstream medija, pa čak i nekih pseudonaučnika. Dakle, u pitanju je zdravorazumski stav u mitu koji mit posmatra kao nešto što je suštinski loše. Sa druge strane, kada pogledamo zbiljniju priču, odnosno jedino koja nas interesuje, to je naučno, i ono što su naučnici u mitu rekli, vidjet ćemo jednu drugačiju sliku. Prvo, kod čega se naučnici slažu, je to da mit možemo naći u skoro svakom društvu. I odmah kada tu stvar čujemo, zaključimo logički, da ako neka pojava može da se nađe u gotovo svim društvima, da ona ima neki značaj. Šta je mit? Pred vama je na ovu definicija koju sam ja nekako uspio da sklopim iz svega što sam pročitao i čuo o mitu i smatram da je vrlo, nešto je tačno da se ne kloni samog sebe, ali korisno za objašnjenje naročito kada su u pitanju ovakve tribine. Idemo polako. Mit je sveta priča o prošlosti koja je od ključnog značaja za zajednicu, jer su u njoj nalaze simboli i vrednosti u koje zajednice veruje. Da različimo ovo. Bodovao sam crvenom, kao što vidite, dve ključne stvari. Mit je sveta priča od ključnog značaja. Zašto su ove stvari ključne? Pre svega da bi mit razlikovali od dva druga narativa, legende i bajke. Mit, za razliku od legendi i bajki, uvek se bavi nečim svetim, nečim onostranim, nečim što je iznad nas. I od bajki i legendi se razlikuje zato što je od ključnog značaja za društvo. Bajke i nisu tolike bitne. Baš čelik, kao bajka, jeste nas zabavlja, prenosimo i kroz tradiciju, ali ona nije toliko bitna kao kosovski mit. Jer se u kosovskom mitu nalaze simboli i vrednosti koje zajednice veruje. Tu smo došli do suštine stvari.
mit je ključan zbog simbola, zbog vrednosti koje u sebi predstavljaju. Tu leži snaga mita. U simbolima i moralnim porukama koje on u svoju priču prenosi. Bez toga nama uopšte nije bitno da li je mit istinit, da li njemu ima logike, da li se može proveravati razumnim činjenicama. To nas ne interesuje. Nas interesuju simboli koji se prate emocijama, a ne razumom. Zato je mit itekako moćan. Da vam to ilustrujem jednim primjerom. Jedan od mojih omiljenih mitova, antičkih, je Odiseja. Da ne prepričavamo, prilike svi znate čemu se radi. Odisej je junak iz Trojanskog rata, koji se dosjetio onog čuvenog trojanskog konja, kojim su na kraju Grci trijumfovali. I naravno to izazvalo gnev bogova, jer su bili podeljeni na dva tabora. Jedni su bogovi navijali za Grke, drugi za Trojanci. To je kao, bukvalno zamislite, da su imali kladionicu i dole odnosno sa nebeza, odnosno sa onim, pa posmatrali tu bitku, dole šta sve dešava i kada se bukvalno Grci pobediše, zahvaljujući Odiseju, i oni koji su bili na taboru Trojanaca naljutiše se na Odiseji, kladiše ga na 10 godina, luta, dok se nije vratio kući. Dakle, nisu mu dali da se vrati kući, još ih naljutio. Šta im je tu bitno? Jedan drugi sporedan lik, to je Odisejeva žena Penelopa. Ona sve vreme čeka Odiseja da se vrati kući. 10 godina. 10 godina Odiseja nema sa ratišta, ona nema pojma što se njim desilo, ali ga dalje čeka. Da stvar bude gora, u dvorcu kod Penelope non stop navaljaju prosci, koji su vrlo agresivni i ona mora da im odoleva i na kraju skoro pa posustaje i venčanje je ugovoreno. Ali čega se Penelopa dosjetila? Da kupi vreme i haljinu koja je trebala sebi da sašije, noć je parala. Dakle, dan šije, a noć je kad je niko ne vidi, ona tu haljinu para. I tako 10 godina dok se Odisej nije vratio. I naravno, zašto sam ovaj primjer naravno, sad će se prijaviti neki pametnjaković i reći, ma to je nemoguće, to je laž. Pa kako je crna Penelopa to moguće da žena 10 godina čeka muž da se vrati sa rata, još plus 10 godina svaki dan da cepi da šije haljinu. To ne postoji, Penelopa ne postoji, mit je izvesen. Pa naravno da Penelopa postoji, ali to nije bitno. Nije nam bitno da li je mitska priča istinita, već njeni simboli. A u ovom slučaju, simboli koji su vezani za Penelopu, su simboli bračne vrednosti, odanosti, strpljenja i odoljevanja izkušenja. To je bitno kod mita. To je ono što je istinito. Ne sama priča po sebi, već simboli koji se u mitu kriju. Oni su bitni, oni oslikavaju naš život. Oni nam daju moralni smislu u životu, simbole u koje verujemo i dan danas, 2000 godina, nakon što je mit o Penelopi nastao, ovi simboli su, vidimo, i nama bitni. Zato mit opstaje. Znači, ne gledamo njegovu istinolikost. I tu je, da sumiram sve ovo što sam do sada rekao, suština. Dakle, mit, kao sveta priča iz prošlosti, koja je ključnog značaja za zajednicu, je pre svega važna zašto? Zbog simbola i vrednosti u koje zajednica veruje. Mit oslikava te simbole. On pruža neku duhovnu, moralnu materiju naše stvarnosti. Osmišljava našu stvarnost dajući moralne vrednosti u koje verujemo. I to je ono što je kod mita ključno. Da pređemo sada na najvažniji segment ove priče zbog koje smo se ove večeras i okupili, da vidimo šta je sa mitom u politici. Nakon svega ovo što sam sad rekao, logično je zapitati se koja je uloga političkih metoda. U tom smislu krenuo bih jednog ključnog događaja, pa zapravo u cijelom ljudskom rodu, koji je za ovaj kontekst vrlo važan. Pitanje je francuska buržovska revolucija koja se odigrala 1789. godine. Zašto je pomenut? Zato što je sa tim događajem na pozornicu sveta nastupila dva ključna elementa koje ćemo danas pažljivo ubrajati i koje se tiču mitova, koje dolaze sutra sa mitovima. Prvo je građansko društvo, a drugo ideologija. Dakle, sa francuskom revolucijom dolaze građani, odnosno građansko društvo, koje za
sebe kaže sljedeće. Potrebne su nam samo ideologije, mitovi, religija, veštice i babske priče nam više ne treba. To nam više ništa ne treba. Nastupilo je doba razuma, doba ideologija. Ostali smo građani, živimo u građanskom društvu, politika se posmatra drugačije. Politika je sada razumna delatnost. Ostavljamo se centar svijeta i pomoću politike i ideologije mi sada možemo da posmatramo društvo na najracionalniji i najlogičniji način da ga projektujemo po svoje volje. Mitovi i ostale stvari nam ne trebaju, tu su ideologije. Ideologije kao novi pogled na svijet, odnosno nova vrsta kolektivne svijesti za razliku od religijske i mitske. Ideologije dolaze, potiskuju mitove, religiju i sve ostalo, što filozofi poput Voltera proglašavaju glupošću i srčano se raduju proglašavajući novi vek, odnosno dolazak nove epohe, građanske epohe, epohe razuma, epohe prosvjetiteljstva, koje mitovi i ostale pričarije nisu potrebne. Kmet postaje građanin i smatra da se mitova oslobodio, odnosno rešio, ne znajući pri tome da se mitovi nisu rešili njega, da ga nisu napustili. On je mislio da je mitove napustio, ali mitovi nisu napustili njega. Tako je cijela Evropa, pa sa njom i svet, pomislio da se mitova oslobodio, a zapravo nije, ne znajući pri tome da je mit najjači upravo onda kada mislimo da ga više nema. Dakle, mit kao pojava sui generis, kao pojava ključnog kulturnog značaja koje se ne može tek tako obrisati i proglasiti da više ne postoji, ostaje u građanskom društvu i ne samo što ostaje, već postaje izuzetno bitan deo političkih ideologija i same politike. Bitan deo na kraju će čak kroz ovu terminu ćemo vidjeti kako na kraju postaje ključni deo političkih ideologija koje se javni hvale razumom i ostalim stvarima koje su vezane samo za logiku i koje se nikom nemaju ništa. Pred vama su ključni motivi koje sam ja izdvojio, također čitajući razne literaturi, koje mislim da su najčešći, najsnažniji u svim političkim mitovima, odnosno ovo su motivi koji se najčešće pojavljaju u politici i ideologijama i u kojima bih večeras želeo posebno da razgovaram sa vama. Oni se mogu pojavljivati zasebno, odnosno kao jedan mit, svaki za sebe, znači mit o izdaji, mit o neprijatelju, pa mit o spasiocu, mit o vođi, tako dalje, ili kao konstitutivni element jednog mita. Dakle, možemo imati posebne mitove o izdaji, neprijatelju i tako dalje, ili da oni svi budu jedan konstitutivni element jednog velikog mita, da ih jedan mit se zaokružuje. U tom smislu, što politički mit ima više ovih motiva u sebi, on je moćan. Ovo bih želeo da vam ilustrujem jednim vrlo bogatim primjerima koje sam pripremio, koje je Dejan najavio, kroz političke ideologije koje su se manifestovale u totalitarnim režimima. Pa krenimo od prvog. Nacistički politički mitovi. Vidimo, kao što smo malo na prethodnom slajdu ilustrovali, da se i ovdje ponavljaju isti motivi. Malo pre se zaboravio da ih ukratko opišem, ali sada ću kako su isti. Prvo, krenut ću od izdaje, jer mislim da je taj motiv ne toliko čest kao ostali, odnosno ne toliko bitan, uglavnom se pojavljuje, ali ne toliko često kao ostali. Dakle, izdaja, odnosno mit o izdaji, nam pre svega služi da se rešimo krivice poraza. Nisu mi krivi za poraz, krivi neko drugi. Neko nam je podmetnuo nogu. Neko nam je iza leđa smestio poraz i on je kriv. Izdajnik može biti neko od nas, u našoj grupi, i neko u susednoj grupi, odnosno neprijateljskoj grupi, i time dolazimo do sledećeg motiva. Neprijatelj. Mitski neprijatelj, odnosno motiv neprijatelja u mitu, je od ključnog značaja za politiku. Prema njemu se politički mitovi orijentišu. Neprijatelj je neko ko želi nas uništiti.
On vreba i želi naš poraz, želi naše razaranje. On je kriv za ono što se nama dešava. Za svu našu nesreću kriv je neprijatelj. On nas uništava. Čak ako nas ne uništava, sigurno hoće. Jer je tu negdje. Ali, mi očajavati ne smemo. Jer imamo moje mitove o vođi spasiocu. Oni će nas spasiti od neprijatelja, povesti u borbu protiv neprijatelja. Oni su odabrani da nas iz nevolje izvuku i povedu u borbu. Još jedan politički mit, odnosno motiv političkih mitova, vidimo kako su oni povezani, dovezuju se. Borba kao jedan od najvažnijih motiva političkih mitova, jer u suštini, kada bi jednom rečju pokušali da identifikujemo, odnosno definišemo politiku, ona bi na kraju bila borba. Šta je politika po borbi? U kojoj samo pobjeda se računa. I kada borba postane mitskih razmera, ona dobija na nevjerovatnom intenzitetu. Objasnimo sada nacističke političke mitove konačno. Dakle, ponovno, izdaja neprijatelja. Izdajnik je kriv za našu nevolju. Prljavi, pokvareni, izdajnici Jevreji su zabili nož velikoj slavnoj naciji. Zbog toga smo izgubili. Zbog toga je nacija velika kao što je Nemačka izgubila zbog izdajnika i neprijatelja. I on je tamo, on nas je uništio, on nas je izdao, Jevreji, komunisti i ostali šljami. Ali, tu je vođa i spasitelj, nacistička partija. Ona je odabrana, njena ideologija pruža odgovore. Ona će nas spasiti, odvesti u konačnu borbu protiv zla. Vidite koliko je nacistička ideologija vrvi od mitova političkih. Koliko god da se pozivalo na razum i na ideološke pretpostavke, ona zapravo ne može bez ovih mitova. Koji ih tvrdili su iracionalno, zapravo vidimo da su sve vreme tu. U snagu mitova bili su svesni, odnosno ubeđeni gotovo svi programaši nacističke partije, koji su toliko bili ekstremni da sam ih ja čak nazvao mitomanima, od kojih bi izdvojio dvojicu. Prvi je jedan od najuzloglašenijih nacista i čuveni saradnik Hitlerov, vođa crnokošuljaša Heinrich Himmler. On je bio pravi zaluđenik mitovima. On je znao i verovao u sve mitovi i znao da su mitovi neophodni za snagu partije i za jedinstvo nacije. I toliko je bio opsjednut mitovima i okultizmom da je čak angažovao ekspedicije antropologa i arheologa da potraže sveti predmet koji će legitimisati svetu arijevskog pitanja sveti grad. Drugo što još svedoči o Himmlerovom zaluđeništvu za mitovima, jedna interesantna činjenica, to je da je naložio da se, ne mogu setiti mesto u Nemačkoj, nije ni važno, da se napravi za SS-ovci specijalan dvorac koji će biti nalik na arhitekturu srednjeg veka u kojem se u čijem se centralnom holu nalazio specijalni okrugli sto sa tačno određenim brojem sedišta. Pogađate koji mit u pitanju kralj Artur i vitezeva u stola. Vidimo koliko je Heinrich Himmler bio zaluđen mitovima i želeo da sve počini tu mitsku oreolu. Drugi također programaš koji je također spomenuo da je značajan za ovu priču, čisto da bi bila jasnija, koji je verovao također u snagu mitova, još jedan zloglašeni nacij, mastermind propagande Josef Goebbels. Ali za razliku od Heinricha Himmlera, Goebbels se nije toliko interesovao za politički mitove koji veličaju zajednicu i Europu. On je bio pogađate fokusiran na mitove o jednoj ličnosti. Goebbels se interesovao kult vođe. Mitovi koji će veličati kult vođe. Kada mitovi proglase vođu za kultnog, odnosno micu, njegov legitimitet je ograničen. Kada je vođa mitski, kultni, on je nepogrešiv, on sve zna najbolje i on se ne može sputati u nijekom smislu. Dakle, mitovi plus kult vođe izuzetno snažna kombinacija. Također još jedni mitomani na koje ćemo sada preći, također lovci na mitove kao i nacisti,
ali samo sa drugačijih ideoloških pozicija, su komunistički politički mitovi su sledeći. Šta prvo vidimo? Opet iste motive. Kao i u prethodnoj ideologiji. Baš kao i nacisti, a vidimo, isti su motivi ubite. Ljudski motivi. Takođe, Izrael neprijatelj, kapitalisti, imperialisti žele da unište naš svet, ali mi smo spasioci, mi smo odabrani. Mi ćemo stvoriti savršeno društvo koje neće biti jednakosti, koje neće biti klasa. Mi ćemo se za njega boriti do konačnosti. Posebno bih naglasio ovaj mit, odnosno ovaj motiv, odabranost i posebnost. Kao i u prethodnom slučaju, i kod komunističkih političkih mitova, ovaj motiv, odnosno mit je bio izrazito naglašen. Dakle, komunisti veruju da je njihov put, naravno kao i nacisti, ne pogreši, da ono što je Lenin zadao, sa tog puta se ne skreće. Oni su oguljeni oreolom izvrsnosti, istinitosti. Oni znaju šta je najbolje za društvo i za radnike. I zbog toga, pošto smo u suštini ovog mita, oni samo smeju da vladaju. Ovo je suština odabranosti i posebnosti. Mi smo posebni, mi najbolje znamo, mi samo smemo da vladamo. Toliko su bili uvereni u ovaj mit, da čak kad je ceo svet na njih mahao prstom i govorio da tako baš komunistička ideologija ništa ne valja. Izrodili ste jednog diktatora koji apsolutnu moć ima, koji tlači ljudske slobode, to je iz fundamenta pogrešno i netačno. A oni su na to nisu dali ni 5 para i toliko čvrsto verovali u svoje mitove da su uopšte na to nisu obazirali. Pa bih ja čak naveo jedan primer, evo, mislim da ga preskočim, ali da vidimo koliko je ta snaga bila moćna ovih mitova, koliko su verovali komunisti u svoje mitove, da kada čak Stalin umire 1953. godine, na jednoj od sedmica pojavili se Nikita Hruščov i kažu prilike sledeće. Pa, da, jeste, u principu, u pravu ste vi, jeste Stalin bio oholi diktator, jeste tlači ono, ali to je samo mala mrljica u našoj besprekornoj ideologiji. Mi nismo skrenuli sa pravog puta na koji nas je Lenin naveo još na početku. Dakle, mi jeste nas malo ovaj Stalin zadrmo, ali mi dalje koračamo našim pravim putem šumenja. Još jedne političke mitove, prema što priđemo nas srpski, odnosno naše mitove, koji su bitni da se pomenu, su američki politički mitovi. Zašto se njih izdvojio? Zato što američko društvo, odnosno njihovi političari, zvaničnici, intelektualci i ostale javne ličnosti uporno tvrde da su oni najracionalnije društvo, najdemokratičnije, koje uopšte mitove nema. Oni vode potpuno racionalnu politiku, čistu, bez ikakvih mitova, a zapravo to nije istina. I kod njih imamo vrlo izražene politički mitove koji se nalaze u samoj srži njihove ideologije. Da ponovno objasnimo ukratko, dakle, i kod njih je u pitanju takođe ovaj motiv prvo naglašen. Oni za sebe veruju da su posebni, oni su najmoralniji u društvu, najdemokratičniji. Oni su spasioci demokratije. I oni će se boriti protiv neprijatelja, protiv varvara koji demokratiju nemaju. Oni su izabrani da demokratiju svima isporučuju, da govore svima da li demokratiju imaju, da li kriterijumi za to zadovoljavaju, da su oni tobože odabrani od Boga. Oni su najmoralniji, njihov moral je najbesprekorniji. I s ovim bih došao do jednog od, zapravo prvog mog ključnog argumenta koji branim na ovoj tribini, a to je sledeći. Videli smo da su sve tri političke ideologije u korenu ispunjene mitovima. I nacistička ideologija, i komunistička, pa čak i liberalna, ova demokratska američka. Dakle, sve tri ideologije u svojoj suštini samoj imaju mitove. Pa tako nacisti
svoje mitove o večnoj borbi Arijevaca protiv zlih prljavih naroda i obnovi hiljadugodišnjeg rajha, komunisti u večnu mitsku borbu protiv kapitalizma i borbu klasa i Amerikanci koji veruju da su najracionalniji, najmoralniji narodi, odnosno narod koji se mora u ime morala boriti za demokratiju, intervenisati gde god je to neophodno, odnosno gde god je demokratija povređena, odnosno gde god su ljudska prava povređena. Dakle, suština ovog argumenta je sljedeća, prvog argumenta. Da se politički programi, odnosno političke ideologije nisu uspele osloboditi mitova. Da se zapravo u svojoj suštini grade na mitovima. Mitovi daju nekakav moralno-duhovni aspekt ideologije. Jer ideologija u svojoj suštini, iako se oslanja na razum, malo ljudi mogu razumski da se sagledaju, odnosno ljudi uglavnom na ideologiju reaguju emocijama. I tu su mitovi kojima se političke ideologije i partije obrane. Njima se služe, ideologije postaju temelj svih političkih mitova, daju neki emotivni supstrat ideologiji, politici, zapravo daje identitet. Ne postoji tako nešto kao što je čista politika, bar po meni. Znači, čiste politike, bez identiteta i duhovne neke supstance. Teško da... Zapravo ona postoji, ali dokle može dovede. Dakle, politika bez identiteta, neću reći jalova rabota, ali vrlo opasna. Upravo su tu politički mitovi. Da taj identitet i legitimitet daju politici. Oni simplifikuju ideologiju, pružaju emotivnu bliskost političkog programa i ideologije sa političkim konzumentima. Druga stvar o kojoj sam nakon ove razmišljao, a to je šta se desilo kada su ideologije počele naglo da slabe. I mnogi možda vas i ne znaju, ali ovo su poznati imena, ali u sociologiji kao i politikologiji pojavili se mnogi autori koji su govorili u kraju ideologije, koji su govorili da ideologija potrošena, da više ničemu ne služi. Naročito nakon 1989. nakon što je pao Berlinski zid, pojavili se autori kao što su Fukuyama i Huntington, koji govore da su ideologije potrošene i da je sve mnogo to. To je mene navelo, naravno te možda i te ideje su možda malo i pase, ali ipak suštinski su tačne. Ideologije 20. veka su danas definitivno izgubile svoje snage. I to me navelo da razmislim šta se vam dešava sa mitovima, koji su sve vreme povezani sa političkim ideologijama. I shvatio sam da upravo u momentu kada političke ideologije gube na svojoj suštini, gube u svom smislu, kada postaju sve više ispražnjenije, mitovi tek tada pojavljaju. Oni popunjuju taj vakuum smisla, koji iz ideologije nestaje. I on ne može da stoji. Mora da se nečim popuni, tu ulaze mitovi i postaju teme, kao što oni rekli, ideologije i politike. Ali kad ideologije gube svoju snagu, one na kraju, pogledajmo što se dešava, jedan izrazit paradoks. Političke ideologije na kraju, iako su se temeljile na mitovima, iako su mitovi bili čisto neko sredstvo koje će ideologiju izraziti i dati smisao, približiti narodu, odnosno masama, ideologije zapravo pada i drugi plan. I mitovi postaju ono što je ključno. Ideologija postaje senka mita. Postaje beznačajna. Dakle, iako je bila u prvom planu i mitovima se služila kao nekim temeljem, na kraju gubi svoju suštinu i mit je prevazilazi, ideologija pada u drugi plan. I niko čak, vidjet ćemo da je to tačno, bar po meni, naravno, mi ćemo diskutovati. Mislim da niko čak tamo nekih 1944. godine u borbi između Rusa i Nemaca nije u svojoj glavi imao ideologiju. Da mislim da tamo neki Nemac na zimskim poljima Sibira imao u glavi političku ideologiju. Teško. Ono što je u njegovoj glavi bilo, to su mitovi. Oni mitovi kojima sam danas govorio. Ideologija, manje više, ona se istopila, splastovane, a mitovi su izašli u prvi plan. To je
neka suštinska odlika mog drugog argumenta. I još nešto što je bitno da napomenem, čitajući razne knjige, odnosno literaturu o političkim mitovima, često sam nailazio na jednu stvar sa koja ne mogu da se složim, a to je da su politički mitovi manipulativni, da je to neko manipulativno sredstvo. Ja baš s tim ne mogu da se složim. Dakle, da je to argument koji govori da su politički mitovi zapravo samo sredstvo manipulacije u kojem se elite barataju da bi masa manipulisali što lakše. Ja s tim ne mogu da se složim iz prosto dva razloga, sad ću ih obrazložiti. Prvo, mitovi nisu neka dolina i plastenin koju vi možete oblikovati kako hoćete. Ne možete vi sad dođete da jednostavno ubite mit i da njima manipulišete ljudima. Ne. Mitovi su duboko ukorenjeni u kulturi naroda. I onda kad se pojede političke ideologije, one samo te mitove uzdignu i artikulišu. Ne mogu da ih menjaju kako one hoće. I druga stvar, zašto mislim da politički mitovi nisu manipulativno sredstvo, iako pomažu manipulaciji, da se razumemo, je to zato što politički lideri, odnosno političke elite veruju u mitove. Dakle, ako kažemo da su politički mitovi manipulativni, podrazumevamo da elite onda njima manipulišu, odnosno njih ne veruju, ali se njima služe da bi im manipulisali, što nije tačno. Političke elite kod svih primjera koje sam malo pronaveo su apsolutno bile ubeđene u istinitost mitova. I Hitler i Stalin i svi ostali su verovali svoje mitove. Niko ne može da mu ubedi da je Hitler stojao, pa su budalovi moji Nemci veruju da su Arijevci. I on je verovao u to. Kao i George Bush koji je 2001. godine na konferenciji za štampu izjavio sljedeće, nakon što su pale kule pred znakinje. The evil is real. Zlo je stvarno i ono je tamo. On veruje u to. Mislim da on nije manipulant što je točno. Iako je naravno, o njemu možemo svašta reći, ali mislim da su političke elite nisu manipulatori što se tiče političkih mitova. Oni kako veruju te mitove, što smo videli, jel? Nakon izjeva raznih marinaca i specijalaca koji su otišli tamo da se bore protiv zla, i u intervjumu su jasno govorili, pa jeste, mi smo ovde da se borimo za slobodu protiv zla. Mi znamo da je ovo zlo i mi moramo da se za time suočimo. Pređemo sada na treći segment mog izlaganja, kosovski mit. Vidimo šta je sa kosovskim mitom. Šta je sa našim političkim mitom? Šta nam kosovski mit govori? Ima li neke simbole, neke poruke koje su nam bitne, koje ne vidimo? Svedoci smo nekog opšteg političkog lutanja, ako smo tako reći. Već više decenija naš narod je kao neko izmrlice u potrazi za svojim identitetom deluje kao guska u mali, što bi rekli. Ne može niko da se pronađe, ne može da vidi svoju suštinu. Razmišljao sam dosta o tome i to mi je naravno da se postavi sve pitanje, možda je to upravo zato što smo zaboravili na kosovski mit. Možda taj naš identitetski besmisao baš nastupio zbog toga što smo naš mit zapostavili, vrednosti koje nam govori. Da vidimo o čemu kosovski mit govori. Svi otprilike znamo koja je to priča. Najslavniji srpski ratnici okupiše se, dogovoriše se i odlaše na polje časno poginu. Se bore protiv Turaka, odnosno Osmanskog carstva, za slobodu. Zašto je to nama toliko bitno? Šta nam kosovski mit produčuje? Upravo to, borbu za slobodu. To je suština poruke kosovskog mita. Kosovski mit je jedan od ključnih kulturnih tvorenja našeg naroda i on nam prosto u kolektivnoj svijesti čuva sećanje na Kosovo i na kosovsku borbu za naš identitet. I zbog toga ne smemo zaboraviti i moramo njemu stalno misliti, on nam zapravo omogućava da pretendujemo na Kosovo. Jer nekada davno, 1389. najslavniji srpski ratnici prolili su krv za Kosovo. I zbog toga Kosovo mora biti naše. U njemu je sveta srpska krv i Kosova se odreći ne smemo. To je ono što mi poručujemo su. Zašto nam mi daje snagu? Da vidimo koji su simboli Kosova mita. Ova četiri sam ja izdvojio, mislim da su ključne. Sloboda, junaštvo, jedinstvo i odanost zajednici. Krenimo od prvog, malo kad sam da i objasnio. Dakle, imamo
srpski velikaši na čelu sa Lazarem, koji odlučuju da se bore pod bilo koje cijene. Dakle, oni odlučuju slobodu. Odlučuju carstvo nebesko. Dakle, radije ćemo svi poginuti nego robovi biti. Drugi motiv, junaštvo. Miloš Obilić, drugi ključni junak ovog mita, koji je bio prozvan na odnosno večeri, Kneževoj večeri, da je izdajnik, da će izdati, da je kukavica i kaže: ima ja sutra da morate ubijem, pa makar mi to bilo poziv. Dakle, junaštvo je za njega ključno. Čast. Treći motiv, jedinstvo, koji je u suprotnosti sa još jednim bitnim likom. Dakle, imali smo Lazara, Obilića i Brankovića, koji je izdao jedinstvo. Izdao odvanost zajednici, nije se pojavio. Izdao je skup, nije se ujedinio sa ostalima, napustio ih kad je najpotrebnije to bilo. Dakle, ovo su 4 ključna motiva: sloboda, junaštvo, jedinstvo i odvanost zajednice. I vodite računa, ako vam neko kaže, što non stop govore, da se mi kosovskog mita moramo rešiti, da nam to nije potrebno. On misli dve stvari. Ili prvo, kako to možemo nazvati? Ili nema pojma o čemu govori, ili nam misli loše. Ako vam neko kaže da se odreknete kosovskog mita, on time poručuje da se odreknete nekih simbola. Ako Srbiji kažu da kosovski mit treba da eliminiš, da to ne treba, a mi njoj govore da prestane da veruje u slobodu, da prestane da veruje u junaštvo, da prestane da veruje u jedinstvo i odvanost zajednici. To se poručuje Srbiji kada se kaže: odreknite se kosovskog mita, odreknite se ovih vrednosti. Ja vas pitam, šta je jedna zajednica bez ovoga? Reći ništa. Ne može da postoji bez ovoga, bez ovih motiva, bez ovih vrednosti. Dakle, odreknite se kosovskog mita, odreknite se sebe, svog identiteta, svoje volje slobodom, za junaštvom, jedinstvom i odanošću. Moram da vam kažem još jednu stvar, bitno da to napomenem. Mislim da ste verovatno zaključili da koliko je mit sam po sebi bitan kulturni resurs, koliko on obezbeđuje kulturne simbole za jednu zajednicu, koliko je okuplja i koliko legitimiše. Ali moramo se upomenuti da kosovski mit sam po sebi dovoljan nije. Jer politički mitovi su moćni onoliko koliko i politička moć. Mi imamo svoje mitove. Ja sam izuzetno ponosan na nas, dozvolite da budem subjektivan. Izuzetno sam ponosan na svoj način što ima jedan ovako bogat mit koji obruje simbolima. Ali mi, nažalost, političku moć nemamo. I s time se donatenja sam kulturne resurse da, ali političku moć ne, i bez nje kosovski mit čak, neću reći beskoristan, ali ne toliko ponosan. Čemu je problem? Nama su potrebne političke elite, politička moć, ne samo kosovski mit. Ono Kosovo povrati ne može. Mi možemo vikati da je to naše, ali ono je u rukama naših neprijatelja. I u tom nekom, ajde malo kažem, pesimističkom smislu bih ovo tribili priveo kraju. Bitno je da se ovih vrednosti nikako ne odreknemo. Gdje god njih verujemo, gdje god verujemo u kosovski mit, kosovski zavet, za naš identitet, odnosno našu slobodu i povratak Kosova ima najbolje. U tom smislu mislim da bi pre svega morali da, što je već svima poznato, vodimo računa da razmišljamo o sljedećoj ideji, kako da se na Kosovo vratimo. I kada se vratimo, da ga više nikad ne izgubimo. Hvala na pažnju.